ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. nta mbabazi mugira kubera iki? niko tumeze nose ko ntabwo abantu ari inshuti zacu. Abantu ni ibikoresho dukoresha. nyenga z'urumuri ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga z'urumuri ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga zatezaga ubutinganyi ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga zatezaga ubusambanyi ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga zatezaga uburemba ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga zatezaga uburemba ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwazo bwose ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. abo mwari mwaragiza, abo mwarongoye bose ndababohoye mu izina rya Kristo umwami. imitima yabo ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami. ubwenge bwabo ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami. amaraso yabo nyasukuje amaraso yavuye mu mutima mutagatifu wa Yezu Kristo. amaraso yabo nyasukuje amaraso yavuye mu mutima mutagatifu wa Yezu Kristo. amaraso yabo ndayasukuye mu izina rya Kristo umwami. roho zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. roho zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. nyenga zose zari zarazifunze ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bw'inyenga ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. nyenga y'abanyarumuri n'iy'abanyabubasha ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, kuvuga ngo mukorana na madamu Samake. madamu Samake ntabwo yarimbutse. Yarimbuka gute abanyigeze ububasha bw'iwacu bacu bahari? abanyegeza ububasha bwanyu ndababohoye mu izina rya Kristo umwami. abanyegeza ububasha bwanyu ndababohoye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bari baranyegeje ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bari baranyegeje mboroke mu nyenga y'irimbukiro ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? Hano hari amarembo y'amahitamo. amarembo y'amahitamo? amarembo y'amahitamo ameze ate? urahitamo kutureka cyangwa uhitamo kwirengera ingaruka zose. ayo marembo y'amahitamo yashyizweho nande? Natwe. mwayishyizeho ryari? ariko ntabwo wibuka ko twe turi mu gihe twe turi kurwana n'igihe. muri kurwana n'igihe? baradutegetse ngo tubabwire ko turi kurwana n'igihe. nta mabanga yacu tuzayamena. cyakoze tumaze kugira imyaka 55. uyu we amaze kugira nka 40 n'ingahe. ubundi uwo tukureke sushaka bashyigirwa uzababona bambaye udutimba n'imvi. mbese ubwo bazambara udutimba cyangwa bazafunga ibitambaro mu mutwe. hari abakecuru bagenda bagitembye hejuru. Sekibi, ayo mabanga yanyu ni ayahe? niyo wadutwika, niyo waduca imitwe, niyo waduhotora, niyo wadushahura. icyo gihe cyanyu ni ikihe? tuzajya twiganirira. ntushobora ko twiganirira se? twe dufite umwanya tuzajya twiganirira. dushaka igihe. mushaka igihe kimeze gute? kugutesha igihe no kubatesha igihe. ububasha bwawe bwabateshaga igihe ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. igihe mwashakaga ndakirimbuye mu izina rya Kristo umwami. igihe cyanyu ndakirimbuye mu izina rya Kristo umwami. igihe cyanyu nkigejeje ku musozo. igihe cyanyu nkigejeje ku musozo. igihe cyanyu ndakirangije mu izina rya Kristo umwami.
igihe cyose mwabatesheje ubutabera bw'Imana bukibahanire. Mbahaye igihano cy'igihe mwabatesheje, ubasha bwabatesheje igihe ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwabatesheje igihe ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwababujije kwinjira mu muhamagaro ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? wampaye akanigi kanjye. Akanigi kawe ni agaki? Akanigi kanjye k'ububasha. Akanigi kawe k'ububasha kari hehe? Gusa ari ikintu kimwe. Uburenganzira bumpa akanigi kanjye ndeka imbere umuntu w'umukobwa. Nta kanigi kanjye ndeka umuntu w'umukobwa. Ubundi ndeka bakujyana ahantu hamwe n'abarongo bikaba birarangiye. Ubundi ntaho muri uyu muryango. Kubera icyo ushaka kumuraha muri Nyabarongo? Ntabwo uyu muryango dushobora kurekura tutamurashe uyu mukobwa. Uyu mukobwa agomba gupfa kugira ngo uyu muryango ugire amahoro. Akanigi kawe ni akahe? Ni akanigi ngomba kumutera, ngomba kukamwambika mbere yo kumuraha muri Nyabarongo. Akanigi washaka kwambika ndagatwitse mu izina rya Kristo Umwami. Ndakarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Inigi zawe wambikaga abakobwa ndazirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibikomo byawe wabambikaga ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo wambikaga abakobwa byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwawe bwashaka kumuroha muri Nyabarongo ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwawe bwatezaga abantu kwiyahura ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwawe bwiyahuzaga abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Umuhamagaro we ndawufunguye mu izina rya Kristo Umwami. Umuhamagaro we ndayifunguye mu izina rya Kristo Umwami. Imihamagaro yose wari warafunze ndayifunguye mu izina rya Kristo Umwami. Yose nyifunguje umutima mutagatifu wa Yezu Kristo. Yose nyifunguje umutima mutagatifu wa Yezu Kristo. Yose nyifunguje ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ndayifunguye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi, nicyo usigaranye? Ndaguca umutwe. Ndaguca umutwe. Uranca umutwe? Urawuncisha iki? Ndawucisha inkota. Urayikura he? Turayishaka. Murayikura he? Ko nayo mukigira. Ese ntuzaho ibihe bigeze? Sekibi, inkota urayikura he? Turayishaka. Murayikura he? Murayikura he Sekibi? Abatabazi babadutabara. Abatabazi babatabara ni abahe? Imyuga y'ibibasha. Imyuga y'ibibasha. Hari imyuga y'ibibasha. Hari inyenga? Y'abishyuza inzira za Nyabingi. Ngo hari inyenga ya Nyabingi? Y'abishyuza inzira za Nyabingi. Inyenga y'abisize imbyiro za Nyabingi? Abisize imbyiro za Nyabingi n'abameze bati? Inyenga. Iyo umuntu harimo kuzategura inyenga y'Nyabingi yose. Inyenga y'abayobozi hamwe yose y'inyenga y'Nyabingi kuko izaba irimbutse yose. Kuko babonaga inyenga y'Nyabingi yibasiwe. Babonaga inyenga ye yibasiwe? Inyenga y'abisize imbyiro za Nyabingi ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Inyenga y'abisize imbyiro za Nyabingi ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imbyiro za Nyabingi ndazirimbuye mu izina rya Kristo Umwami.
amashitani yisize imbyiro za nyabingi nyaciye imitwe mu izina rya Kristo umwami, nyaciye amaboko n'amaguru, nyamennye amaso n'amatwi, ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami, yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro, yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro, inyenga y'ububasha ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, inyenga y'abatabazi ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, nicyo usigaranye? Ubasha bwacaga abantu ndasago bukabagangahura, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwashaka kugangahura, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwashaka kumuca indasago amaraso bukayatonganyangiriza mu muriro, ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? ububasha bw'iyisi bw'inyenga ububasha bw'iyisi bw'inyenga z'ubwenge. Ubasha bw'iyisi bw'inyenga z'ubwenge ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bw'iyisi bw'inyenga z'ubwenge ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, Sekibi, kubera iki bw'iyisi ububasha bw'inyenga z'ubwenge? Nuko nizo zishyira hamwe ibitekerezo by'inyenga bikanafasha izindi nyenga zose gukora plan z'uko zirwanyisha. Ububasha bwafashaga izindi nyenga gukora pura z'uko zirwanya isi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Amapura yose bwakoze ndayatwitse mu izina rya Kristo umwami, yose nyarushye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? Sekibi, nicyo usigaranye? Ubasha bwa Mayimuna ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwa Madamu Samake ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwa mashitani yarimbutse bwose ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwa Rusiferi na Nyabingi na Mayimuna na Madamu Samake na Cyambuzi na Gatanya na byose na hose na Mugenga ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwose bw'amashitani yarimbutse ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ingabo z'amashitani yarimbutse ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Amapura yose amashitani yarimbutse yasize akoze ndayatwitse mu izina rya Kristo umwami, yose nyarushye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, nicyo usigaranye? Ububasha bw'amashusho nashyize mu bantu. Abantu bamwe nabagize ingate z'amashusho. Harimo abantu nganekera, harimo abantu ndotisha, harimo abantu bereka amashusho ari maso, ndetse nkabatera ubwoba. Iyo maze kubatera ubwoba abo bantu ninjira bereka kabera mu rugo rwabo, bafite abana babo, ndetse iyo bagafite nabo kandi biriya bigiye bigenda bamubwiye nawe bari bamuhaye. Ngo iki Sekibi? Mujyane. Mujyane. Ujyane nde? Uyu mukobwa. Umujyana he? Mujyane Nyabarongo. Gukora iki? Kurambika akanyuzi. Kurambika akanyuzi. Akanigi kameze gate?
bakiririmba yacu nakubwiraga Kanigi nifashe yagira Kanigi kigafite tugomba kumwiga hasi na hejuru mpaka tukamwambika ubundi tukamuroha akavaho uyu nguyu ntabwo twazamuguma mu gihe ngo bishoboke yamaze kwivana mu wacu nkagishaka uwacu ariko igihango twamukoreye tugomba kuzica kugira ngo kirangire niba ataba n'iwacu twese tugomba kumuhomba. igihambo ngo mwamukoreyeho ni iki? igihango cy'Akanigi nyine tugomba kubica akavaho. igihango cy'Akanigi mwamukoreyeho ndakirimbuye mu izina rya Kristo umwami. igihango n'imitongero n'amasezerano mwamukoreyeho ku Kanigi ndakirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Akanigi kanyu ndagatwitse mu izina rya Kristo umwami. Akanigi kanyu ndagatwitse mu izina rya Kristo umwami. Nkaroshye mu nyenga y'irimbukiro ubasha bwashaka kumutwara ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ingabo zawe ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi rero ntabwo nshaka kongera kubona inkiga za Sekibi. uyu mukobwa ntabwo ari Sekibi, uyu mukobwa ni inyenyeri. wiki Sekibi? uyu mukobwa ni Sekibi, uyu mukobwa ni inyenyeri yacu. Ninde wakubwiye se ko ari Sekibi? ni inyenyeri yacu nyine, nanjye murimo ndi inyenyeri. Inyenyeri muri ndayitwitse mu izina rya Kristo umwami. Inyenyeri iri muri ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Kopiya mwakoze ndayitwitse mu izina rya Kristo umwami. Amakopi yose mwamukoreye ndayatwitse mu izina rya Kristo umwami. Inyenyeri iri muri ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro, nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi nicyo usigaranye? ububasha bwangiza amatungo n'ibihingwa. ububasha bwangiza amatungo n'ibihingwa. ububasha bwangiza amatungo n'ibihingwa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwangiza amatungo n'ibihingwa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaranye? nicyo usigaranye? abapadiri ushaka guha agasopo. abapadiri ushaka guha agasopo ni bande? abapadiri batangiye kwigisha ibintu by'impuhwe z'Imana cyane. abapadiri biga bigisha impuhwe z'Imana cyane. baba mu minyenga, aho bagiye mu magereza, aho bagiye ibitaro biri kubwira abantu impuhwe z'Imana. abapadiri tubafitiye gahunda zo kubagirikaho ibyaha. kubagerekaho ibihe byaha? ntabwo tuzajya tuvuga ngo bafata abana ku ngufu, ntabwo tuzashakira ikintu. kubera iki mushaka kubagerekaho ibyaha? ni urusaku kuri twe, baradusakuriza, baratubangamiye. abantu mubagerekaho ibyaha gute? Sekibi abantu mubagerekaho ibyaha gute? vuga cyane ntabwo nkumva. abantu tubagerekaho ibyaha mu buryo bwinshi. abo duhindura nk'abasazi bakabikora ibyaha, hari n'abo dukoresha kopi yabo ibyaha tukabibitirira. kopi yabo ibyaha mukabibitirira? kopi yabo muyikoresha ibyaha gute? niko tuyikoresha ibyaha. kuko aba ari kopi y'umuntu, aba ari twe turi muri wa mubiri. ari mwe muri wa mubiri?
nese umubiri we muwukura he? Muwukura he umubiri we? tuwukura kandi tuba twamwibye. Muba mwamwibye? Mwamwibye gute? iyo twibye roho tuba twamurangije. twe ntabwo buriya muntu dukenera kwiba umubiri nuko aba turambiwe tugomba kumwica akava ku isi. niwe twirukanye tukamwirukana ku mirimo ye. ububasha bwawe bwashaka kugereka ibyaha ku bapadiri ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwashaka kugereka ibyaha ku bapadiri ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwagerekaga ibyaha ku bantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwawe bwakoraga amakopi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. amakopi mwakoze ndayatwitse mu izina rya Kristo umwami. roho zabo mwakoreye amakopi ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwatwaraga roho z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwatwaraga roho z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. ububasha bwakoraga ububasha butwara roho z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. bwose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, Sekibi, nicyo usigaranye? iyo umukobwa sinzi icyo nshaka. akugize ate? ashaka iki? ashaka iki? yagize ate? yamenye ijisho. yakumennye ijisho? yari kumennye gute? yaburiwe irengero. yaburiwe irengero? ntabwo turi kumubona mu isi yacu. ntabwo muri kumubona mu isi yanyu? kubera iki mutari kumubona? kubera iki mutari kumubona? Sekibi, kubera iki mutari kumubona? nuko yatumenye ijisho yavuye aho tunashaka kumukumishiriza. yatumenye ijisho ava aho yagomba kuba. yabamennye ijisho ava aho yagombaga kuba? yari bamennye gute? Sekibi, yabamennye ijisho gute? kumvira kwe twaramushyizemo ikintu cy'ubwugomeke kutumvira gusuzugura ariko kuva yabitiga. Sekibi, kuva yabitsinze byagenze gute? vuga cyane ntabwo nkumva. yadutsinze n'igihe cyo guhura n'ingorane. ni igihe cyanyu cyo guhura n'ingorane? ni igihe cyanyu cyo guhura n'ingorane gute? kuko ingorane zacu ziri mu bantu badutsinda nka kuriya. twaramushyizemo ikintu cyo kwigungiraho hasi akagera kutari kubyo bimureba kandi ayiginaho. none se bibatera ingorane gute? Sekibi, bibatera ingorane gute? bizitera ingorane kuko ntabwo tuba tugishobora kumucishamo ububasha kandi iyo bigenze gutyo babasha no kubuhura n'abandi. ntabwo muba mushobora kumucishamo ububasha? ubundi mwamucishagamo ububasha bumeze gute? Sekibi, 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 mwamucishagamo ububasha bumeze bute? ububasha buguca intege. ububasha bunca intege? bunca intege gute? Sekibi, Sekibi, Sekibi,
Sekibi unshaka iki wowe unshaka iki wowe urinde genda ntabwo dushaka tureke tugende ntabwo dushaka kujya imbere ya bariya bantu ntabwo dushaka kujya imbere y'uriya mugore tureke tugende imbere y'uwe mugore tureke tugende tubabariye ntabwo dushaka guhura n'isukari y'uriya mugore wanjye tubabariye we imbere y'uwe mugore Sekibi uriya mwamikazi wanyu ntabwo dushaka kujyayo kuba bo muri twe twaniyita abasiseridoti kubera naho hari ibihugu bimwe tujyamo tukigira nk'abasiseridoti tukareba tubabariye natubona aradukandagira we nababona gute nababona gute Sekibi vuga cyane ntabwo ndimo nkumva nababona gute nadusanga hano aradukandagira nabasanga aho ngaho abasanga gute mubona ko mugiye kumuramutsa se mu kanya iyo tumuramukije bigenda bite twese aratujyana tureke wadupfukamishije kuko dupfukame iwe sinababwiye gupfukama kari mukanga twanze kuko bakomezaga kutuvuga ngo dukomeze kuko twategetswe kuvuga nyine nimukomeze muvuge twanze kuvuga badutegeka kuvuga kubera iki mwari mwanze kuvuga kwigendera mwashaka kwigendera mwashaka kwigendera kubera iki tubatorotse kare kubera iki mwashaka kudutoroka wabonye kutoroka wakunze cyangwa uri mu rubanza ubonye kutoroka kuko wakwiteza ubutabera iyo tuvuze indamutso ya marayika bibatwara iki mwese arabarimbura abarimbura ni abameze bati iyo tuvuze indamutso ya marayika twese wafatiyemo hano twese watwicaye reka ubu ngubu twicaye nyine mu baregwa mwicaye mu baregwa mwicaye abo mwicaranye baregwa ni bangahe ni benshi ni nka bangahe ntabwo tuzi umubare nose ko buzuye baruzuye wabona niba ari 500,000 niba ari miliyoni ntabwo tubazi ni benshi pe njyewe nabo ntarizi nabonaga ari nabo ntarizi ko babaho hari abo utari uzi ko babaho inyenga zose zaje inyenga zose zaje kumva urubanza inyenga zose zaje kumva urubanza inyenga se ziza kumva urubanza nose ko zategetswe mushaka ziri no kugenda zitarezwe ziri kwigendera izarimo zigenda zose ndaziboshye mu izina rya Kristo umwami shitani zarimo zitoroka zose ndaziboshye mu izina rya Kristo umwami nizitarezwe zose ndaziboshye mu izina rya Kristo umwami zose nziboheye munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho zose nziboheye munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho ndaziboshye mu izina rya Kristo umwami ndaziboshye mu izina rya Kristo umwami Sekibi izitarezwe kuki zarimo zigenda kugira ngo umwamikazi wanyu nazo atazikandagira ubwo ntabwo byabijyamo twese aradukandagira yaje arabakandagira aratubwira ngo tuzuzuze abana iyo abakandagiye bigenda gute abaduciriye urwo gupfa rw'iteka rubi cyane ababaciriye urwo gupfa
abakiri urwo gupfa gutese mwese muhita mupfa. ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.